Wanathengia gukora bũrũri wa Kenya ni ukoretwo uri na ngumo thiini wa nthi mũthako ũrĩ wa gonya kana rugby. Makocha a timu ya kĩbũrũri ni makoragwo na kĩbaro akirito gĩa kuthomithia athaki ũrĩa mangĩtuĩka athaki njorua. Kuona athaki engi a mũthako wa gonya mambagia kuhĩmbĩria mũthako ũyũ marĩ thĩinĩ wa cukuru cia secondary matikoragwo mathakĩte gwa kavinda karasa gũkĩringithana na athaki a timu cia mabũrũri ma rũraya marĩa makoretwo magĩka wega mũthako ũyũ. Kumana na ũndũ ũyũ, kiama kia mũthako wa gonya bũrũri-inĩ kĩrĩ na ngwatanĩro na kiama kia Damupevu nĩ kĩthundũrĩte mũbango wa kuthomithia mũthako ũyũ thĩinĩ wa macukuru ma mũcingi kũrĩa arimũ kuma kaunti 20 makoretwo makĩhewa mathomo ma thikũ 2 thĩinĩ wa cukuru wa kaunti tauni ya Embu. Nchi za kimataifa watoto wanaanza kucheza kwa miaka 6. So huyo mtoto amecheza miaka 6, by the time anafika miaka 18 amecheza zaidi ya miaka 10. Sisi wetu wakati anafika miaka 18 amecheza miaka 2. So tukienda kushindana kimataifa inakuwa ni ngumu. Knowledge ya rugby watu wanakuja kuipata wakati wamefika high school. So unapata ile duration yule player ana ile tunaita long term development. Akifika sasa kama ni hiyo recruitment ya national team, unaenda coach unakuta yes akona qualities zote za good rugby player, lakini basics like passing unakuta sasa yule national coach ana time hiyo ya kumtrain passing. Kiama kia mũthako ũyũ KRU kiratanya kuthomithia ciana iria citavĩtũkĩte mĩaka 16 arĩ ta njĩra ĩmwe ya mevarĩra ma macindano ma gĩkombe kĩa nthĩ mwaka wa 2026 kũrĩa makocha a kĩbũrũri magakorwo na kanya ga gũcagũra athaki arĩa ega. Hii yenye tunawafundisha sasa itakuwa ni wanaweza cheza both boys and girls, vijana na waume at the same time. Kisha tutakuwa na girls separate na tutakuwa na boys separate. Tuna target under 16 ambao wako chini ya miaka 16. Hii ni kutupatia muda kwa sababu tuna prepare for World Cup. Niguo mũbango ũyũ ũkinyanĩre kuthomithania mũthako ũyũ macukuru ma mũcingi nĩ gũkoragwo gũkĩrũmĩrĩra mũtaratara mũcerũ wa mathomo. Na hapo pia tunalenga kuchagua watoto ambao tunapeleka mahali panaitwa TDC. TDC ni Talent Development Centers, so that tukisha identify mtoto mapema tunaanza kumtayarisha kuwa mchezaji bora. Kumbuka tunajaribu kuweka rugby iambatane na mpango ya CBC. Yale mambo ambayo sana tutakuwa tukiwafunza hao watoto ni jinsi ya kuishi na wale wenzao pale shuleni, jinsi ya kuzuia mambo kama vita pale. Unajua mpira wa raga unajulikana sana, kuna wale ambao wanahusisha na vita sana. Kwa hivyo kuna mambo kama hayo ambayo tunawafunza hao watoto kupambana nao, mwili wenyewe kujikinga dhidi ya maradhi sababu ya yale mazoezi ambayo wanafanya. Wa uguo arimũ aciari na anyiti itemi nĩ morĩtwo kũhĩmbĩria mũbango ũyũ nĩguo gũteithia gũkũria taranda cia ciana mĩthako-rĩ. Watoto wanajua hii mchezo, siwezi kudanganya. Mahali pengi tumeenda tunasema tumeona mpira inakaa kama mayai lakini hatujui kucheza, wangependa kucheza. Tusifungie watoto ambao wako na talanta kwa hii mchezo. Nĩtũgũteithĩrĩria arimũ makũre nĩkenda rugby ĩkorwo ĩgĩgwĩka gũkũ gwetu Embu. Nĩtũkũmateithia na njĩra mwanya kũringana na tũkarĩkanĩra na kiama kia rugby. Vandore Vainoro TV kuma kaunti ya Embu. Mbeta kwa Peter Mungai.